Karabinay amin, kakabsat, may sa apagayam, iti nanipatulot, iti video, nagpatpatulong. Da, marikna na kano, iti nagkubuna. Marikna na iti sakit, iti bukot na, iso nga umay, kat ang pagpakaasin. Ang tulungan tayo, tapno iti rasta, kat mapukaw, yung lumaawan, tayo ta-ariktik na rin na. Kat buyaan tayo nga ron, iti patulot, iti pagayam tayo a video, may lingad tayo tinagan, Cordapio Sirondo. Naimbag, alam mo Dok Ingo, may sa akmat apagayam mo dito ay tabo. Kat kaya tumangat iti agpatulong ka, na dito ay bukot ko kat nabayagan nga sakit. Gadong ti maritik na. Kat before fight ti kampanya ti election, kat nahitna kong dito ay. Kat kaya kung mga maamuan no, anya iti makagapo, no apay, kaya kung may turag ti sakit ti bukot ko. Nang runa no rumapiin, kat kasla kaya kung adagos iti agita, talaga nasakit kat ramramon na iti tungod ko, hindi nga nagisikat ko may piman. Kat diyaman na, mga tulungan na kaya. Thank you. Ken ka pagayang ko. Sakbay man pa iti amin. Kat kaya kaprang ka. Kat ibagat ken ka, asaan ka kung maamasaksakan, kada iti manggam abalikas, ngay buksila, ita agandaway. Di aramaden ta abanag, wenno proseso ita agandaway, kat jay kung kunada atalado de pataranta, kat maamuan ta, no anya dagiti banbanag, ang makagapo, no apay, nagsaksakit, talikudam, wenno bukot mo. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! May salaan nga banag, ti paspasimudaag na ito'y aparatos tayo pagayam ko. No apay ng saksakit, tilingdam, winubukot mo, kat gapong, iti kinadagsan, ti awit mo. Anya dayta nga awit. So dayta, ti kinadagsan ti daram, iti padam at tao. Taamin, akarubam, winupagayam mo, adin personada iti galat na, kat buraon. Amin, katataw ang makasail tiriknam, agburag ti daram kadakwada. Kat tapno maagasan ka, saan ada ito'y abanag ti makaagas, kung dikit di, iso iti panangikat mo, iti gurang, iti puso kat kaunggam. Tapno iti kasta, kasaksakitan talikudam, kat maikat. Laglagi pang, nga nitutuloy mo, ikinatagsan ti daram iti padang matao, saan nagbayag, kat agkubbo ka. So ano din kaya agkubbo? Ikatang, tigura, di tapuso. Iti kasta lumagaan, ti bakbaklayon, kabibiyag. Sa ito ni Dok Ingo, naimbag, arabi tayo.